Salam dostlar, bugün dostum Emin ile penaltı oynayacağız. Her bize 5 hakkı olacak. Uzak mesafeden durup atmağa çalışacağız. Uduzlar ise en büyük ceza ile. Hadi Emin at görək 5 hakkın var. Valla bir getdi. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, gol, 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 gol. Və dostlar, cəza isə kirli bir putulqaya kirli suyu doldurmaq içmək idi. İndi Emin uduzluğu üçün dur ayağa işte, vallahi elə su içirlər, keş payına. Hay bax, kirli putulqadan su içir. Bizdə yalan yoxdur. İç qardaş. Valla da bəsdir, yazılım gəldi. Və dostlar, bu videonun axırına bəl gəldik. Gördüyünüz kimi Emin dostumun hali budur. Halım budur. Başqa videolar görüşmək üzrə. Abone olmayı unutmayın dostlar. Düzdür, abone olmayı unutmayın.